Uyabreach. Uyababrijela ugesi uyababrijela bekhona izinto abanginikeza zona sazinikezana kodwa abantu uyababrijela ugesi. Ukhumbula usikolokoro washo ngalo ukuthi uyamemenzela wena ngithi usikolokoro ngale washo kanjalo ukuthi wena uyambekela ugesi. Why ubreachela abantu ugezi abanye abantu kumele bekhokhe ugezi abanye bengakhokhe? Why bengangibikelanga pho before bangazi ukuthi izikhona? Ngo uyabreach ugezi or awubreach? Ubreach ugesi mina. Wangitshelanga phone, wangitshelanga lokho phone. Sikwazi ukutshela ngoba abantu abaningi vele bayakhomplela Singilwisa ungikhomba kanjani? Bengakhombi kanjani? Urongo manje. Bengakhombi kanjani ngoba urongo uyazazi. Ethithani no, ethithani moya. Wabhuta uzela. Wabhuta awungitshele. Asamba ngeza. Nathi ngambambani again. ugesi siyawuthenga lana kodwa khona ugesi uthi uyabona esigubhini awusekho uthi uyabona uthi ufakile ugesi awusekho so manje sesinenkinga cause khona umuntu esimsolayo kube uyena lona owenza lento ngisho ngakuthi uthenga ikhadi lamalini ulifakile phakathi esigujini uthi uyabona awusekho ugesi usave ngendlela eright sonke la emphakathini and isikhala ngento efanayo lento lena manje siziyas affecta. Moleni manje sibulisela lapho kuni nonke emakhaya kwakhona. Elami igama LAVAWS pronounce lover sinkumkane abandaziyo banibiza ngoMr Nzokulight omshanami. Well guys namhlanje sibhalele ngosisi lana ngosisi bathi banengxaki ekhona eyenzakala khona la emphakathini wabo and abayithandi bacela nje ukuthi iJozi Bioscope izongenelela into ezikanje ezenzakala kwi-community zizokwazi ukustopha ngoba it's not lana kuphela yonke lento iyenzeka kumakasi namakasi kodwa bacela ukuthi bezoba yi-voice of the voiceless. Ngoba kunabanye abantu abangakhona ukuthi beyimele kunabanye abantu abangakhona ukuthi bemele umphakathi bekhulume ngezinto ababona ukuthi zimosha umphakathi so sibhalele ngabo lana bathi namhlanje bacela ukuthi bezosho something bacela ukuthi sibancedise siJozi Bioscope asincedisi bona kuphela kodwa sincedisa umphakathi as a whole it's just that bona bamele umphakathi esanibona abantu abadala. Yebo bhuti munjani? Ngiyaphila mama Ngiyaphila kakhulu bhuti sinenkinga lana ugesi siyawuthenga lana kodwa khona ugesi uthi uyabona esigubhini awusekho uthi uyabona uthi ufakile ugesi awusekho so manje sesinenkinga cause khona umuntu esimsolayo kube uyena lona owenza lento ngisho ngakuthi uthenga ikhadi lamalini ulifakile phakathi esigujini uthi uyabona awusekho ugesi usave ngendlela eright mhlambe uzama ukugwema ukusebenzisa istofu uhlise kwezinye izinto usebenzisa iTV nema fridge uthi save ugesi usebenzisa iprime stove kodwa kufane ngenxa ukuthi khona lo muntu lona obridgela abantu ugesi sonke la emphakathini and isikhala ngento efanayo lento lena manje siziyas affecta kwesinye isikhathi uEscom uyasinqamulela ugesi uthi ena kumele sikhokhe imali more makuthiwa cause manje sibridgile lo muntu lona nginokuthi ayiyeke lento akafuni ukuyiyeka uyaqhubeka wenza the very same thing so manje sibhalele lana ukube nikwazi ukusisiza nisikhulumele nalo muntu cause umphakathi manje sesikhathele lento and ihlulekile sazi ukuthi kumele senze njani kunalokho kuyaqhubeka kuyenzeka uthi kusamile uthi uma ureporta kumini kuphinde futhi eqale phansi enze the same thing sonke sikhala ngalento manje sesikhathele siwumphakathi sesikhathele manje yo ayikho ngiyaxolisa manje ngiyabona ukuthi nomsini umama ngubani kanene ngilibale kubuza igama lami nguSiphesihle. Oh okay Siphesihle nawe ngithi ngosibhalele ubani igama Sibusiso. Okay Sibusiso lithine lakho wena Sibusiso kuyo yonke lenyaka yenzakalayo la ngizokubambela Yamuzi mama uyakhuluma la sinenkinga lenzekile la ugesi uyahlupha la yonke into ziyafa endlini and manje mina ugogo wami unenkinga usebenza into zakhe esebenza ngogesi khona manje unenkinga esifubeni manje into zakhe kumele usifake usichume ke ugesi manje inkinga manje kumoshekile manje ngazi ukuthi ngenze njani ngoba ngize ngacela kana umakhelwane la uzingambuza ukuthi kwenzakalani la ungitshela ukuthi hayi lo mfana loyo ke ulo simaziyo vele lo mfana loyo abantu abadala ngizama uku-understanda kakuhle lana kahle abantu abadala bakhala ngokuthi imangithi ngiyayiva kunomuntu obridgela abantu ugezi la while nina niyawuthenga ugesi yebo kunjalo yena ubridgela abanye abantu bengawuthenga so laba abantu basuke benzeni bayambhatala imali ukuze babridgele ugesi yebo bayambhatala imali ukuthi bona bengawuthenga ugesi bayamkhokhela bona ngoba kuthiwa bamkhokhela ngabe akaqhubeka yenze lo wangale uyamkhokhela ugesi ngaleyo ngale ngoba thina sinawo ugesi mhlambe siba u3 lapho no4 lapho omunye imali uyo right ugesi wakho uyasebenza lapho ubridgiwe lo ke ubridgiwe ngoba ojikela ngale futhi ubridgiwe nalapho siso babili nje kuyabheda nje impela mfethu ngicela ukuthi nisizeni kakhulu bakhona abanye abawuthengayo kwaye ke kube khona abanye mhlamba ababridgelile abangawuthenga ugesi bona babridgile bona bawuthenga ugesi thina kumele sisebenze ukuthenga ugesi kodwa bona bawuthenga ngalesikhathi thina sithenga ugesi ikhadi lethu liyamunceka umuncela bababridgile ugesi so leyo nto iyahlukumeza siwumphakathi and nina niyawukhokha
awukho ugesi. So mase kubuya kube nokusha kweintambo kwenzeka yonke leyo nto sen affecteka nina enikhokhayo nala kunye nalabo abangakhokhi. Yebo kakhulu silimele. Okay. Yebo. So le mali lena bamkhokhela yona mhlambe uyenzani wena nimbone senzani uhlala khona la elokishini? Nokumbona nje la uyaphuza kunendawo ephuza ke ngapha unokuphuza lo bhuti lona nje idakelwe uyabona uhleza nemali nje asho nje ariba ngumsindo nje la ebisokuthi unemali money maker yini. Imani maker kanti le mali imali yalo mbridge kogesi. Uyachoma lo muntu. So okay nina ngoba nisho ukuthi nimele umphakathi la benicela ukuthi thina siyiJozi Bioscope sinincedise kanjani mhlawumbe. Singabonga kakhulu unisize kakhulu bafethu. Ngandlela eyipi sengisho ngithi nicela ukuthi siyiJozi Bioscope sinisize kanjani. Into ebhuti eningasenzela yona nje sicela ukuthi nisenze lona sicela siye kuye lo bhuti lona sifika thina sikhulume naye ngoba kwakhe njengamanje ukhona endlini kuyimanje lapho umile lapho ungapha endlini mhlawumbe engazama yena ukuyistopha mayibona ukuthi siwumphakathi lento sesisukumelile and lento iyasikhathaza thina siwumphakathi asisakwazi ukuyimela khathele kumanje namanje. Okay so sihambe siyomkhuza futhi kumele simthathe kahle ngoba baningi abantu amakasi namakasi lezi zinto ziyenzeka ugovernment uyakhala naye ngabantu ababridge ugesi which is not fair. Uyayibona so siphuma kanjani nabantu abadala masiya khona lapha so phuma nje sehle sibheke ezantsi khona le okay asambeni bantu abadala. And lo bhuti lona usebenza khona eEscom okusho ukuthi uzenzela imali yakhe separate neceleni usebenza khona eEscom usebenza kuEscom yebo shuthi uvela ugesi umuntu amaphoyisa nje aboshe nje indaba yakhe aboshe nje uyasimoshela emphakathini ngoba nithi some straight ngicela siyeni bantu abadala singamoshi icela Mr G Mr Jones let's go because ngicela ningangishiyi bantu abadala ningangishiya sambeni kakuhle because ngiphathi kakuhle le ndaba bantu abadala and mina ngisuke ngixakwe ngabantu ungangishiyi nema ngisuke ngixakwe ngabantu abasebenzela ugovernment usebenzela umthetho uyabo ingalo yomthetho whether imasipala whether yini ubuye sozothatha iadvantage ngaloko uhola kakuhle uyahola imali abakuqashele yona so ubuye uzothatha enye imali extra usebenza kwaEscom ukuthi wena ulungise labantu ugesi and wena okumele ngabe uyayigada lento ukuthi mayingabe umuntu wenza into engekho right emphakathini wena kube uwena ozoyiphakamela ngoba usebenza kwaEscom kube uwena ozophakama uthi no guys lento yenu yokuthi ni bridge asiyifuni ngoba ikhawatha thina siyiEscom ngoba umuntu makafaka ugesi endaweni usuke wazi ama volts ukuthi ngoba ngifake ugesi for lo mphakathi othizeni ngimfakela bazosebenzisa ama volts amangaka ama kilowatts amangaka mase ngabe kuba khona ababridgile or sokuba khona abanye umuntu sekafakela abanye abantu aba on top of labo leyo nto isuke seyikhawatha kwa Escom as a whole nomphakathi kanjena yebo phela ngeke kube ukuthi nina nithenga ugesi kanzima abantu abadala kube khona omunye umuntu osebenza uthatha mahala nje yena ongawukhokheli no hayi sizodila naye and lama extra income yena eceleni ebesebenza futhi singayine nokanye impahla siyaqoka nje gogo hayi uzophuma qonqo Mr G othi stena lapho sishaya le gate gogo ngeke siqonqoze kahle ngithi asifika ngaphezulu phela kunabo ufumanise ukuthi kunabantu abahlala la eJaredini yabo into kanjani thank you Michael gogo hey sawubona webhuti ngisiza ngani phela uyena yebo yena bhuti siyaxolisa hayi awenzanga niksi webhuti awenzanga niksi siyaxolisa webhuti awenzanga niksi webhuti webhuti nasisa sikhulume naye kahle angithi sikhuluma nomuntu asisenga ngokulwa la sizwe ngepeace ngiyacela sikhulume naye kahle bhuti wami unjani webhuti Siyaphila futhi. Siyaphila bhuti. Asisanga ngokubo wena bhuti. Besicela nje ukuthi usivulele igate sithi ukuxoxa nje kanye. Nginivule nobani nginivule nze ngani. Igama Lovers from iJozi Bioscope. Ngihamba neteam lapha nabo mama. Kunembuzo nje besifuna ukuyibuza webhuti. Angeke siyibuze qha singaphandle kwegate. Abantu abangaka nihamba nabo nizeke nje abantu abangaka bezeke. Umuntu laba nihamba nabo. Akunanto embi webhuti. Hayi akunento embi. Siyaxolisa. Siyaxolisa webhuti. Siyabonga wena webhuti ukuthi ngangeno mara ikamera kumele ingene futhi siyaxolisa man ukuthi besicela ukumela ngapho webhuti singameli eminyango wakho wena bhuti siyaxolisa bhuti ubhuti kuyaphila
Mr Jones please ovale gate ngathi hey ubhuti ngabe usebenza kuphi ubhuti ngiyaxolisa Senza Eskom mina. usebenza ku Eskom Senza Eskom bhuti mina. oh kuyasebenza kodwa ubhuti Yasebenza kakhulu. yebo so njengo Eskom wena bhuti wami ngoba niyawulayita kahle ugezi wabantu akunankinga and niyagada ukuthi abantu abayenzi into ezirong ngithi Yebo kunjalo mfowethu. Yeah. Sisa abantu abaphule igroup inani nani. yebo Beshaya ucingo ngiyosiza umuntu abangibekelekeni ngekho. oh Sirobhela abantu ugesi la emphakathini. Nina kuphela nje nina Akusithi kuthina kuphela thina simele umphakathi la usithunywa umphakathi ngoba bonke abantu bakhala ngogesi ukuthi vele wena ugesi uyabarobhela la emphakathini. uyabreach Uyababrijela ugesi uyababrijela bekhona izinto abanginikeza zona sasinikezana kodwa abantu uyababrijela ugesi. Ngikhumbula usikolokoro washo ngalokuthi uyamemenzela wena ngithi usikolokoro ngale washo kanjalo ukuthi wena uyambhekela ugesi. Buti okay asesiye ukudlala ke bhuti siyeva wena ukuthi bathi wena ubridgela abantu ugezi la why ubridgela abantu ugezi abanye abantu kumele bekhokhe ugezi abanye bengakhokhe uyibona i-right leyo nto njengomuntu osebenza kwa Eskom ayikho right. Ayikho right. so uyayenza wena leyo nto Mina ngiyenzi lento njengale. Uyayenza musuqamba manga uyayenza vele webhuti bayaxoka laba amanzi abandayo thina Abantu mfethu ugesi. gogo wami uyagula khona manje abantu kumele ngenze abaningi njani ugesi abasenawo kwamina ugesi anginawo izolo silele singenagesi sinenkinga kagesi Ugesi- ubrijela abanye bese kudleka kithi ugesi ugezi usokolisa kanje webhuti ngoba ngenxa yakho Wabe angibikelanga pho before bangazi ukuthi izikhona. ngo uyabridge ugezi or awubridge Ubridge ugesi mina. Ah, Sisa abantu abaphule igroup uqondile nje. usiza ngesi-Eskom or usiza ngoba wena Eskom. Eskom so kaze wena wabridgela umuntu webhuti uyababrijela khumbula umama ongezansi lapha kwamakhelwane wayikhomplana ngale nkinga la waze bazokutshela ukuthi Usebenza unenkinga khona kagesi nje emzini wakhe Khawuthi ke mina ke ngixoxe emsebenzini mina. uqoshwe Emsebenzini. uzogcina kula banamanga labo mama labo Imani ngami zothini emsebenzini. bafuthini sinandaba ukuthi kuzokwenzakala Sinangilwisa kithi. uthi wena uwaridi ngomanager wakho awukho waridi ngokuthi umphakathi ufile kanjani Nje mina ngizothini manje. bangaphi abantu ababridgela ugezi abasebenza ugezi ngokho Akekho. and wena njengelunga le-Eskom ucabanga ufila kanjani ngayo leyo nto Sengifila kaphela phela manje. ngibuza ukuthi ugoma afe Mara, okay webhuti imani webhuti okay ugesi asinawo kuyimanje endlini ugesi awukho asinawo and izolo silale singenawo ugesi Ngiyabuza nje. uyahamba uyabuya ngenxa ukuthi abantu babrijela ugesi abaningi manje thina intambo lakhe Wangangitshelanga lokho phone. sikwazi ukukutshela ngoba abantu abaningi vele bayakhomplela Ngilwisa ukukhomba kanjani. bengakhombi kanjani urongo musi bengakhombi kanjani ngoba urongo uyazazi webhuti ethithani oh no ethithani moya webhuti awuzela webhuti awungitshele Asamba nengenza nansi ngambambani again Ngicela office lami lapha. uzocela i-ofisi lenzeni webhuti awutshele mina wow ethithani mo ethithani ngiyanicela guys ngoba selanga ngokulwa la asela ngokulwa ngithi asizanga ngokulwa bhuti wami wait imani kancane guys imani kancane guys imani kancane ngiyanicela wemfowethu Mr Jones athatha telefone wemfowethu ozela mamela aselanga ngokudlala la mamela okay mamela ngacha asidlali mahlaya lawo yeso asiselanga uzodlala nawe futhi yeah understand leyo ngizokubuza umbuzo uyawubridge ugezi wabantu Ubridge ugesi wabantu. futhi ngizokubiza kwesibini uyawubridge ugezi wabantu Angubridge ugesi wabantu. futhi ngokwesithathu lokho uyawubridge ugezi Kodwa wabantu ngubridge ugesi ngizwa ngubridge ugesi. so nesibindi sokuxoka phambi kwamama Mr Jones can you please talk to him I could say yeah can you please go talk to him G talk to this guy me again ngicela nixoxe naye ngiyanicela webhuti nixoxe naye no myekeni uMr Jones bazothi ukuxoxa naye kancinci on the side uyabridge ugesi bakanje izinto eziningi ezenzakala ubhuti la emphakathini uyena ekubani uzenzela i-extra no simenze uzoba i-exam manje khona manje unenkinga kumele ngenze njani ngisebhara ngani sesikhathale manje le ndaba sisikumele kakhulu kumphathi siyakhuluma naye abekezwa kunalokho wenza mo uyenza mo kahle kahle yena ufuna ukwenza imali from emsebenzini la uqashe khona yenzela la emphakathini futhi emphakathini and wrong yazi leyo nto i-affecta nina la cause sesimele futhi sesimele nje and sikhathalele kuba ngathi yini nonke enibridge ugezi kanti khona lento engihleli ngisho guys ngithi it's not like kuba emphakathini akusiwo wonke umuntu osuke ebridge ugezi kukhona abanye abantu abasebenzisa ugezi ngendlela eright kube khona abanye abantu ababridgile ugezi and labo ababridgile bamoshela abanye abantu abasebenzisa ugezi kakuhle yiko kune load sharing each and every day yiko kunayo yonke leyo nto ngoba abantu basebenzisa ugezi ngento engekho emthethweni yazi iyanyanyisa ngoba kwalana ukuze sibe nogezi i-government kwamele ikhuphe imali
uyayibona Sicabanga ukuthi lokushedini iba khona kanti isunga kanti uye lo muntu kanti lo. uyena Uyena lo no hayi ugesi, amiyeke sithathele Mr Jones bazokhuluma naye miyekeni bazokhuluma naye man to man uzositshela lento Ngiyabonga esifundile kakhulu futhi mabe ngakhuluma naye mhlawumbe lento eyenzakala la emphakathini mhlawumbe ingancipha ngoba manje sesikhathele yena asisakwazi ukuyibekezelela hayi sizomenza Ngizokumthumela ebhara ugogo uyafa fit. Ngiyaxolisa. Usebenza ngomshini. Usebenza ngomthumela ebhara khona. Ngiyaxolisa sizokuncedisa nakulapho Singajabulela lokho, mangabe kumele sizokujabulela kube khona kakhulu, sikunceda sikhathele, ugogo ngako yabo sikhathele. yeah cause angeke umuntu omdala besilahlekele ngabanye abantu abadala ngendlela zabantu abakhohlakele kanje uyangithwala no ungawari Mr Jones basakhuluma how many minutes do you need my good sir 2 minutes ngiyabonga webhuti hayi no bazokhuluma naye kancinci no ngiyazi uyagoloza ngithi and thina siza ngento esaziyo lana angithi nina nisho ngalento nimbonile sishonga into enzakalayo akekho ongayazi la endaweni no hayi basodila naye ngendlela eright Yeah. because uyadelela lo into yenzayo ukukhohlakala kahle Usedelele kakhulu Umuntu uyakuyekelela kusho uyanqena ukhipha iqiniso kodwa uyena usebenza ka-Eskom aphinde abuye futhi la emphakathini azozenzela imali Usaba namakhamera, amakhamera enzeni namakhamera. sesikhathele indaba yakhe sikhathele indaba Webhuti. yakhe ya futhi ebhuti asidlali la webhuti uNkulunkulu nezinyanya zakho zikublessile ngithi because ngiyayazi lento esizelela angikubuza into engayazi webhuti ngisho ukuthi ubridgela abantu ugesi ya lapho lami ngisho yini bhuti angithi uyasebenza abakubhatali awuholi kakuhle ya banokujampisa inyanga bengaholeli bangihola bengisebenze kahle ngimhlambisa ugesi anginike lo imali esheshayo sengisho ngithi abaholeli na la osebenza khona oregisterwe khona kodwa ngicela ulethe kume police station ngingekhulumi la manje mama uyagula phana ngekho right umama wakho uyagula Uyagula. yazi umama wakho uzophathwa i-high even more ukuthi wena umosha umphakathi nala ekhaya ubridgile nala ekhaya ubridgile la ekhaya kumele siqale la Mr Jones we need to fix this house first yeah we need to fix the house kumele istop leyo nto futhi kwamele nikhave ugesi kwawena usebenza endaweni edila usebenza endaweni edila ngogesi and kumele nina wena ube uwena omelayo umphakathi la ukuthi bengayenzi into ezwrong kodwa wena lo wenza into ezwrong Uthi yazi kuyenzeka omunye umuntu uxa ngale ndlela uthi akanayo imali ukuthenga ikhadi lagesi akucela umbridgele ugesi anginike lo madlanyana encane yabo futhi so umuntu uxakekile uxakekile futhi ugezi ukuthi uxakeke kanjani ugezi is a must ufana nokudla akusho ukuthi mawuxakekile wena ulambile uthi mina ngeke ngidle ngoba manje ngixakekile somreporter lapha no sihamba naye lo soqala kwi-company yakhe masuka siya le police station futhi ngoba manje uhola imali empilweni and ngifuna uzosikhomba webhuti uzosikhomba zonke le jaradi oke wafaka kuzo oke wabridge khona ngicela nimfake emotweni ngicela niye lapho no guys into soyenza sizoza nala ekhaya ngicela sihambe siye le sizoza nala ekhaya uma uphi because ngifuna yazi umuntu omdala naba kuthiwa uyagula kumele nimxelele ukuthi kwabona bayenza lento abayenzayo la ayikho right guys sine crisis yogezi sine crisis yayo yonke leyo nto wena uzobuya uzobridgela abantu ugezi ngapho usebenza kwindawo le dila ngogezi le eyiyona elwa nabantu ababridge ugezi mangabe uyazi ukuthi uqashiwe la emsebenzini osebenza khona and uthatha advantage ukuthi uqashwe lapho wena so ufuna ukuthatha amatshontsho ungayenzi into right sizokufikela ngeke ukholwe naye ubhuti njengamanje into esoyenza siyoqala siye le emsebenzini wakhe siyoreporta lento ukuthi wenzana abanye mangabe ukhona abantu osebenzisana nabo sizobakhupha bonke le endaweni yakho osebenzela ngakhona masiceda siye police station siyothatha amaphoyisa songena door by door kuyo yonke le ndawo obridge kuyo sifuna ukukhupha wonke lo muntu lo obridgile esebenzisa ugezi right mangabe unenkinga nawe wena mbukele kasi lakho whether personally whether kukwamakhelwane ungalibali ukuthi usibhalele on josiebioscope.co.za ungalibali nokuthi sifollowishe inkundleni zethu zokuxhumana buya josiebioscope on TikTok josiebioscope na ku Facebook ungalibali ke wena mbukele ukuthi usubscribe ucomment ushare nama video wethu ezokwazi ukufinyelela nakwabanye abantu abanganolwazi lo josiebioscope I'll see you guys on the next episode. Tata.